اللي ريكفتنا استراتيجيكا ناف بين أمريكا وإسرائيل ده هروها كارفدان سردانا جو بايدن بروجلاتانا فين هم درباسي موندري على كندا دبن دكتور سنا عفريني سياسة مدار ميواني منه سلاف بوته دكتور احسان دكتور احسان بيگومان ريكفتنكي گلكي گرنگ جبو اسرائيلي كو ايروحات امزكرن كارفدان في ريكفتني تشاوادن رخينه دسپێکی سلااوڕێز بۆ بینەرێن کوردستان 24 بڕاستی یعنی سەرۆک تایبەت سەرۆک بایدن ئەم وەرن بەرگی سەرۆک بایدن یعنی سەرۆک بایدن سەرۆکی هەری ji dema serok bûşê bav û birda yani êgo herî têgihiştî diwarê siyasî û stratejî da yani ji wê demê heya niha ji serokên Amerîka li ba taybet li ba serok Biden tişkî jî bêjim di 2005 dema ew şerê li Binanê û ew ê çêbû muşekatin ser İsraîlê hemî nerên siyasî ji Tel Avivê derketin tenê serok Biden û dema senatör bû ew û Colin Powell tenê di hotelê de mabî di vê demê de yani çi bêjim yani Biden ji بۆ serok Biden İsraîl yani xêzekê Sûre û ne bû tenê Biden yani siyaseta Amerîka lê taybet bêjim Biden gelekî yani tekez dike ser aramiya İsraîlê û ev aramî diriya peymanan diriya peymanên stratejîk çêdibên li hev ev peymana birastî rûjiyatî imzakirin yani ji bo ev beravaniya ezmanî ji bo İsraîlê ev tiştekî gelek girîn wî ev دکتور احسان ام دکارن لی هیوی بن کو دوان روژه پیشی آمده دوا د سه روژه پیشی آمده جی افری کفتن بی بنما یک جبوری کفتنه که نو کو پاراسنا آسیمانیه پیوندین دینا بین اسرائیل و چندین ولاتین دنی عربی ده جی بکفنه ریک نو ده بله براستی اونی ببیسن از بارم و سبا و وری خویا کرن پیمانک وسا از بارم حاضر بیه جبو دبیجن پیمانا براوانیا هفبش او پیمانا براوانیا هفبش و وری از بارم لسعودیه جوری امضا کرن جبو همی ولات عربان و از ازمانی و وری پاراستن و او پاتریوت تایبت بره هنه او الولاطين كان داون عربي اللي هول ددن او جي براسيل لسر او دميني او خلك سر سلوك وزير عراق كاظمي دميني وقبول بك اگر قبول بك از باور يعني ايصاناي ببي جي امريكا راغو ايدي او دستوردان دهندري هر دا سوریه و عراق دا دیکیم بکن دریا به پیمانه را که به پیمانه که چاوا وری او کرن چند خلق سرکیان دری او مترسیا ایرانی مترسیا ترکی جبو ولاتین عربان يعني عربنا لوي اوين دوي پروژه دانه جو وک هم بیجن ناتو یکی هریمیج بو جرات ناوین او جي وين ناتويا جي ببي يعني وك بشك جي ناتوي مزني اوروبي دكتور احسان سكنا ايراني نزيكا يا ايراني جو عاجزيك دسني شانكر سرو كمار رئيسي دسني شانكر کو ایران تجارة دي ري نده کو باندورا امريكا لروجلاتان آوين بگه وي آسته کو مترسيدار بجبو ايراني نرخاندنا ده سروي بگرم إذا إيران هو برصة شركية يعني براسي نها فيرا دبيجل بداري غريزون أواكية غريزون دريا أو ميليشيات إنخا أو هيزن وانين تشداري تشيكرين دريا حشد الشعبية أم تبيجن
بروكسي يعني ميليشيات سوريا چل لبنان چل اوي اليمن بي يعني افهمينها بي مترسيه كمزين طيبت ناو نها لنو بيشاروجن الامريكا ناو لكن غريزون اواكري اف غريزون يعني بي مترسيه كمزين جبو ولات روج ابايا جبو برجواندين امريكا در روجلات نافيدا جبو مثلا بترولي جبو مثلا اف تيكلين دنابرا ايران وروسيا دا جبربي سروك بايدن قال لك زلال بيته دا كامرينا دن اتومي حياة سروك او ايران او اتومي بسرينكي هر وها وكي ولي خاصتن جوالات عربا نها جوالات عربا ولي خاصتن دسبي جبين جان سبيدا جو هول بدن سزاين اوجي تشكن لسر واري ابوري دا لسر روسيا جبرگو روسيا يعني ايجو هري ايراني خورت كي درجلاتنا بيشتواني ايراني دكي هري وي ازوارم سبي تشاجي واري زرار كرن لغوري چافقاني انا بيجي سپاسیاتت کم دکتر احسان افرینی ژ مونتریال کانادا تلگلم سپاس